Hey guys, comment nou ye? Nou pa mse Ik, mwen son tax preparer, mwen son kredi repair specialist, e nou regle koze imigrasyon. Je diya mwen te vle ven fè di videyo sa pou mwen le fè nou konen ki kan pil moun kap pede ki aprele nou konsenan TPS, ki yo toujou yap tande yon pil parol nan l'arrière ki di ki menm ke yo pat entre nan dat yo te bay TPS la, yo ka toujou fè TPS la. So premièrement, mwen vle fò konen. Mwen vle fò konen, pa gen anyen ke imigrasyon isi di ki pa sou website la. Men mou ka fè verifikasyon pa ou. Si yon moun djou sa, premièrement sa ou ka fè, monte sou website USCIS la, sou bezwe translate ou ka translate en fransè, pou ka konen. E si te menm gen yon bagay kon sa ki bouta, si ta goun not ofisyel ki ta sorti, bouta fè konen, mba sou ta konen sa. So, sa m vle fè konen nan sa. Mpa vle nou menm nou al mette tèt nou nan problem. Si ou menm ou pa kalifiye pou TPS, ou pa entre nan dat ki ou eligib pou fè TPS la, ou fèl, se yon manti moun ki fèl pou wabay pou lka jwen akses avèk TPS la. So, fòk ou konen konsekans ki gen tou le ou bay manti pou fil yon form imigrasyon isi. Premièrement, sa ka fè yon deporte ou. Deuxièmement, sa ka fò ou pa jam ka gen papye nan peyi isi. So, mwen vle fò konen ki, pa gen oken not ofisyel ki sorti sou dosye yon moun ki te entre apre dat eligib ki te gen pou TPS la. Pa gen not ofisyel ki sorti ki fè konen moun sa yo ka fè TPS. Ok? So, sa vle di, piga nou pran parol moun kap di nan l'arrière san nou pa ka verifiye informasyon sa yo. Ok? So, sa vle di, mwen pa vle nou al pran nan show. So, lò fon ba an fòd, lò fè yon bay yon manti kon sa nan form imigrasyon, son fòd liye. E sa ka menon bien nou, sa ka menm arrive fè yon deporte. Ok? So, mpa vle ou menm pou deporte tèt. J'aime toujou di nou, an pil moun a fè kesote nan la ri, pa fè kesote. Ok? Pa pren presyon, pa fè kesote. Ok? So, deportasyon pa just fèt yon jou kon sa. Pou moun sou deportasyon, fòk USCIS ou bien l'Etat isi meto fò ou kouan de deportasyon. Ou bien fòk yon jij pren yon tel desisyon kon sa pou yo ka bon deportasyon. Se pa jodi ya kom si moun nan just leve, ICE wò nan la ri ya, ICE just deporte. Non. Si ICE wò nan la ri ya, ou pa gen yon stati legal, ou ka fè deportasyon. Premièrement, mwen ta reme ou menm ki vini nan Biden ou bien ki entre sou frontière misik, ou menm ki gen TPS. So toujou, nta souwete ou toujou mache avèk kat travay ou nan pochou, epi avèk ID ou. Just en kes si ta gon moun, si ta gen ICE ki ken bon nan la ri ya, ou ka fè verifikasyon ki ou legal nan peyi ya. Ok? So, but pou koze TPS la, mwen vè kler nan sa. Si ou te entre apre dat ki te eligib pou fè TPS la, ou toujou pa eligib jiska ske ta gen yon not ofisyel ki sorti ki fè konen ki moun sa yo kapab kalifiye pou TPS ankon. Ok? But pou koun pa gen yon not ofisyel ki sorti, pa okipe moun ki di ou menm ki pat kalifiye, ki pat eligib pou TPS, ki ka fè TPS koun ya. So mwen vle kon sa, e mwen pa vle ou pran nan show pou di ou pat konen. E tak sezon la, se tak sezon li, so, ou ka toujou rele nou, numéro téléphone nou se 407 376 47 67, rele nou pou nou fè tax pou. Nou toujou djou. Chwazi yon moun, yon kompaye ki kompetant, ki kon sa ya fè, e ki ou fè ka fè konfians avèk tax ou. Lò fè l tax, tout informasyon nan men moun nan. Ese, pren prekosyon avèk informasyon sa yo. Ok? So, nou la nou ka edou, nap edou pou jwen tout si kob ou gen, tout si kob ou si pose jwen legalman. Ok? Nou pa wal fè an ki ilegal nan tax ou. Ok? So, rele nou pou fè tax, depi le 2 janvye nap komanse gen cash, nap komanse gen kob disponib sou men mou vle pren kob sou tax ou, rele nou pou nou ka komanse fè tax sa pou ou. And then pou ka jwen cash advance, nou gen program cash advance pou sa, so rele nou pou nou ka edou fil tax ou. Nou pa mse Hugues, rele nou nan telefon sa ki se 321
805 91 62 407 376 47 67 ou bien ka visiter office nous qui dans 8865 Commodity Circle Suite 13 Orlando Florida 32819. Alright, so n'a pris temps nous so tax saison arrivé, relez nous pour nous ka faire tax pour nous ka bon service. Non pas monsieur Ig, n'a pris dans une autre vidéo. Ciao ciao.